लसो जय मसी फ्याफुल्ला जम्मादन रानीला गुंगरी तिनी एकदम तामन गयो क्या परमेश्वरलाई महिमालाई रानी उत्साहमा वाइका दे बसी चुरी खबर मला अनि जो तामन क्रिस्चियन परिवार रानीला गन्सरे खबर मला जुनजुन गाडी मोबा तामन झिजल नानागा भेनासिन छु सान्न सिउको रानीला सिमले तांगला सिउको भन्न अनुरोध बिन्ती मला अनि राङ्ने से छु रंगला मोबाइल री हाबा लाइभ गेम से छु जम्मा त बोल सिउको जम्मा त शेयर ल सिउको बिबा भन्न बिन्ती मला जय मसी लसो दारे मनि सुरुलाई Sumbu Prabhu Yesu Dadambura Sifyabula Jammachi Shobha Prabhu Da Susemnagari Denamula Sumbu Prabhu Yesu Dadambura Sifyabula Jammachi Shobha Prabhu Da Susemnagari Denamula Magachumba Dongari, Suhay Jambu, Tenerife, Mamubajarin Mamutomari, Matochicharin Tungalari. Magachumba Dongari, Suhay Jambu, Tenerife, Mamubajarin Mamutomari, Matochicharin Tungalari. Prabhu Yesu Dangai Sati. Mandega Mata Sukari Prabhu Yesu Dangai Sati Mandega Mata Sukari Prabhu Yesu Dadambura Sifyabula Jammachi Shobha Prabhu Da Susemnagari Denamula Donta Surtalado, Semritu Manado, Yesu Labatan Jansiro, Sagantina Viswasalao. Donta Surtalado, Semritu Manado, Yesu Labatan Jansiro, Sagantina Viswasalao. Yela Simla Jungala Saltala. Prabhu Yesu Dadambala Mula Sugala Simrangani Nesela Ari Yesu Latibatan Sugala Jindagi Prabhu Yesu Dadambala Mula Sugala Simrangani Nesela Ari Yesu Latibatan Sugala Jindagiri Hallelujah Dagai Yesu Rangda Mahima Hallelujah Dagai Yesu Rangda Mahima Dagai Yesu Rangda Mahima Abang Singada Mayana Lasai Surat Singada Dosina Jasai Oh Abang Singada Mayana Lasai Surat Singada Dosina Jasai Ilai Dungan Aringada Ilai Dungan Aringada Parmesur Lamula Musi Chulagada Parmesur Lamula Musi Chulagada
ngada ilai tungal hari ngada permesur na mula musi chula ngada permesur na mula musi chula ngada hallelujah Ragai Yesu Rangka Hallelujah Ragai Yesu Rangka Ragai Yesu Rangka Ragai Yesu Rangka Tini bina nanggara bina Migula tilay parane Oh tini bina nanggara bina Migula tilay parane Bibaliakam ido patijin kalay dantari Bibaliakam ido patijin kalay dantari Sana goli juju ale Sana goli nana anga Sana goli juju ale Sana goli nana anga Bachan Prabhula Sarajuni Tarabala Jalam Yesu Rimula Sarajuni Tarabala Jalam Yesu Rimula Juli Chapin Dukana Tasai Yesu Sukana Sukamula Oh Juli Chapin Dukana Tasai Yesu Sukana Sukamula Juli Besi Nido Badiri Saragari Angala Dimula Juli Besi Nido Badiri Saragari Angala Dimula Sanagole Jojo Ale Sanagole Nana Anga Sanagole Jojo Ale Sanagole Nana Anga Wacham Prabhula Sarajuni Karabala Jalam Yesu Rimula Sarajuni Karabala Jalam Yesu Rimula Jujali Dairi na Babari na Galasi Babala na Kaidi Dodasi Jujali Dairi na Babari na Galasi Babala na Kaidi Dodasi Tului Mila Dilasi Tului Mila Dilasi Jujali Ngami Karala Kalasi Jujali Ngami Karala Kalasi Nananga Ingarang Bamba Mila Paraba Milaba Yesu Sim Nananga Ingarang Bamba Mila Paraba Milaba Yesu Sim Abagama Taraba Yangabari Abagama Taraba Yangabari Nananga Ingasi Yesu Dangi Swasaladu Basim Nananga Ingasi Yesu Dangi Swasaladu Basim Jali Ranganila Chuda Matema Tande Nami Swasalaiman Jali Ranganila Chuda Matema Tande Nami Swasalaiman Tare Mami Swasangailasi Tare Mami Swasangailasi Jali Ngami Dikasi Pradosi Jali Ngami Dikasi Pradosi Nananga Ingarang Dikasi Yulsa Rinidasi Nananga Ingarang Dikasi Yulsa Rinidasi Kimase Mandolore Wangadasi Kimase Mandolore Wangadasi Nananga Ingasi Yesula Bachana Tinalai Nananga Ingasi Yesu
यसुलाई वचन पेनालाई Prabhu Yesu Yesilaba Babul Dandasi Ramsiti Mula Prabhu Yesu Yesilaba Babul Dandasi Lama Samulka Sainam Lama Samulka Sainam Natila Elagam Jasi Natila Elagam Jasi Zindagi Lagyan Amri Kanyan Yurong Rasainun Amse Limbatu Liri Uduse Alab Rasainun Zindagi Lagyan Amri Kanyan Yurong Rasainun Amse Limbatu Liri Uduse Alab Rasainun Zindagi Lagyan Amri Zindagi Lagyan Amri Visasriyam Yamadana Nachila Elagam Jasi Visasriyam Yamadana Nachila Elagam Jasi Ramsiti Mula Prabhu Yesu Yesilaba Babul Dandasi Lama Samulka Sainam Lama Samulka Sainam Natila Elagam Jasi Natila Elagam Jasi Tostundu Kana Dosai Danda Sudabayala Samase Kadaka Sainan Yesu Yedagayana Tostundu Kana Dosai Danda Sudabayala Samase Kadaka Sainan Yesu Yedagayana Yesu Sumama Chanda Semri Kundamsi Yesu Sumama Chanda Semri Kundamsi Ila Bayali Ramsi Ila Ila Ratnasi Ila Bayali Ramsi Ila Ila Ratnasi Ramsiti Mula Prabhu Yesu Yesilaba Babul Dandasi Lama Samulka Sainam Lama Samulka Sainam Natila Elagam Jasi Natila Elagam Jasi
kasi खुसी मिन्ती Kado pribawadi Nang sangrasi kalamunti Prasansa pula Sunga semyense Prasansa pula Sunga semyense Yang lain prabuda prasansa Yang lain prabuda prasansa Maria Simravadiri Yari Tupsi Krensi Pinti Sama Simravadiri Yesus Senadaro Pinti Maria Simravadiri Yari Tupsi Krensi Pinti Sama Simravadiri Yesus Senadaro Pinti Moiko Lala Sunga Semyense Moiko Lala Sunga Semyense Yang lain prabuda prasansa Yang lain prabuda prasansa Nola mikli kasi binti Diva senda tuisi binti Syaitan na bandan gamse Ini ada blasi binti Nola mikli kasi binti Diva senda tuisi binti Syaitan na bandan gamse Ini ada blasi binti Muiko lala Sunga semyense Muiko lala Sunga semyense Yang lain prabuda prasansa Yang lain prabuda prasansa Napabikal madiri Rangla kasi kusi binti Kado pribawadi Nang sangrasi kalamunti Napabikal madiri Rangla kasi kusi binti Kado pribawadi Nang sangrasi kalamunti Prasansa pula Sunga semyense Prasansa pula Sunga semyense Yang lain prabuda prasansa Yang lain prabuda prasansa Sambudi yang lain main Lirela lagi ditida bati Tuli yang lain Tuli yang lain maladi Zambuling yang lagi main Lirela lagi ditida bati Tuli yang lain Tuli yang lain maladi Yesuri biswas labada Yesuri biswas labada Swargari mula jug jugladi Swargari mula jug jugladi Yesuri biswas labada Kai mai ada malanas Churi sisi nisainun Admatala Swargarina Yesuri biswas labala Ay mayada adamalanas Churi sisi nisainun Admatala Swargarina Susilyang lakasainun Susilyang lakasainun Swargarino si rumadabas Swargarino si rumadabas Zambuling yang lagi main Irela lagi ditida bati Tuli yang lain Tuli
yang lahat maladi. Yesuri bisa salabada. Yesuri bisa salabada. Surgari mula juga juladi. Surgari mula juga juladi. Tiga dosa sepat hoseyang. Yesuri mubaga desi. Surga layul sari nibaga. Adhikara yang baga desi. Tiga dosa sepat hoseyang. Yesuri mubaga desi. Surga layul sari nibaga. Adhikara yang baga desi. Astunari pamirang. Astunari pamirang. Dugaladana si agrasi. Dugaladana si agrasi. Tambuling yang lagi main. Irela lagi si gabasi. Curi yang lain. Curi yang ada maladi. Yesuri bisa salabada. Yesuri bisa salabada. Surgari mula juga juladi. Surgari mula juga juladi. Janama mabinaba abamase ngatagasi ni mula. Janama mabinaba abamase ngatagasi ni mula. Sujuni binaba Prabhu se sarvanamaya la mula. Sujuni binaba Prabhu se sarvanamaya la mula. Suway jambuling alibi. Abam lamaya sodevar. Ujalamaya brahmadivar. Prabhu lamaya juni junivar. Abamase sakavase nimula. Sanabami ginaba abamase nataklasi nimula. Sujuni binaba Prabhu se satanamaya lamula. Sujuni binaba Prabhu se satanamaya lamula. Ujjwali nanaga. Nadi kasire doji. Odage aku abama. Prabhu yang se din doji. Ujjwali nanaga. Nadi kasire doji. Odage aku abama. Prabhu yang se din doji. Sanamami kinaba awamase ngatagasi ni mula. Sanamami kinaba awamase ngatagasi ni mula. Sujuni binaba Prabhu se satanamaya la mula. Sujuni binaba Prabhu se satanamaya la mula. Yangade janmana digandasi. Aja balimudin pladozi. Prabhu da viswasala dozi. Vedala tenasi dharadozi. Yangade janmana digandasi. Aja balimudin pladozi. Prabhu da viswasala dozi. Vedala tenasi dharadozi. Sanamami kinaba abamase
ale nananga gadai tamagi lai manati rangani de chamano no chisina jaba jaba sangyura thai manati Sanagole jojo ale nananga gadai tamagi lai manati rangani de chamano no chisina jaba jaba sangyura thai manati Hey deva sutam Ranganita tena tena lai manati Hey deva sutam Ranganita tena tena lai manati Jammada yuna bala lagi Thara bala gyala unabari Egala mavda kubari Jambu lingla kalori Jammada yuna bala lagi Thara bala gyala unabari Egala mavda kubari Jambu lingla kalori Dewa gina Yesu se Yamada saraduni binabari Dewa gina Yesu se Yamada saraduni binabari Sanagole jojo ale nananga gadai tamagi lai manati Rangani de chamano no chisina jaba jaba sangyura thai manati Hai deva sutam Rangani de tena tena lai manati Hai deva sutam Rangani de tena tena lai manati Tire magina bakewari Sula sangira tumadanasi Ega se visa salasa Vincemare santi yang kamala Tire magina bakewari Sula sangira tumadanasi Ega se visa salasa Vincemare santi yang kamala Taragala tori atada Suragana yusari ni kamala Naragana tori atada Suragana yusari ni kamala Sanagole jajale nananga Gadai tamagi lai manati Rangani de chamano no chisina Java java sangyula thai manati Hai deva chutam Rangani de tena tena lai manati Hai deva chutam Rangani de tena tena lai manati Rangani de tena tena lai manati Rangani de tena tena lai manati जय मसी लासो फ्याभुजी धन्यवाद यांगला छु तामाङ कलाकार टिम जम्मा समूहदा धन्यवाद छुजी छे सेमेन्छेन रंगनीला घुम्ने दारे तुनबारे तिनी लान भएका थिए कोशी प्रभुला महिमा गन्छ लजी चुदिरी रंगनीला हुन्छाङरी परमेश्वरला वचन ज्ञान गएर राख्ने दा तिले उस्सा सिम ताम अरे खानबा सिम लजी ते मान्छे रंगनीला घुम्ने साच्चै तिनी छु जम्बोलिङ नङनन विश्व भरिन लानन मिगाते लोङबा डोबा दरि मला अनि काते मिगाते रांगला दिमगाम बाहिर थन्म्याङ बारे अनि काते मिगाते विभिन्न ग्लारी जुन ग्लारी जीव थेते ग्लारी चिदो बोला अनि थेता बाइलामा काते मिगाते जाछु धोप धोप नंगरी एकदम नन्चो महामारी छु कोरोना भाइरस लामा लोङछि चिबा धोप धोप रिमला अनि थे कारण छलामा रंगनीदा दिनिङै उस्साला वचन ताङबाला वचन सुङ्गेला मला पंगेला मला रांगे संस्युगु जति जना तिनी अनि जो फेसबुक लाइभ रि चुङन्ना वाइको बा गेदाङ साना सुबा लागिरी रांगनीदा लाना लानाङाल सेमेन्जे थुजे छे अनि लसो बिला दोषी जयमसी बांगला अनि रांगसी से साना सुगु अनि परमेश्वरला वचनले पाङ्जे बिसम च्याचे बिसम सोराङले प्रिमुला जो अन्धकार दुङालचे गाब्बा दुइरी अनि अन्धकार ताबा दुइरी अनि विशेष लसी प्रभुला वचनले सुङला आलुङ्गु ना यदेन छ्यामुला अनि थेता बालामा परमेश्वरला वचन जे सुङबा आन्सर दिने yang lungdo batam ga are
kelong ado biji bire ma dabe yang la bar bai jindagi ri babari adani rangni dengan usah pina tini rangni si lanan tamang wai gade sanna suba mula ani sanji suri pang mula janma pinba abam si enga ta klasi ni sainun chu juni pinba prabu si ja khaime akhla bisi sungma mula chu ja warangun nganchi bribain बाइबल छोरी च्याजी बिसम एसायाले किताब 49 ला 16 पत्री पांगमा मुला जम्मुलिंगरी रांगसिन नाबा कोला गादिदा थेला आमासी गादि लाना माया आला लाला तासैनोन थेला रंग जन्मबिनमा आमसी अनि क्लासी निबा नीला बिसि सुंगनो मुला तारा ngaiजा इनि गादिदा खैमे खलाबारे आखम ngai इनि गादिदा या तिंगदि खबर बसि थान्ना बिसि परम प्रभु परमेश्वर से सुंगनो मुला 주 바탄지 라마 양 당도 바담자 딜모노 비삼디니 비세스레시 점블링의 치아지 비삼 잔마빈마 아바 아마 주자리 나랑 가디 나랑 가디다 랑라 예동마 올라가디다 다시 브라바모나 तारा परम प्रभु जातिने सुंगो मलाकी नै एने गादिदा खैमै आखला हेदाबालामा एने गादि थालुंगो लोंगादो नामुगलार खाउ बिसि सुंगो मला येसु प्रभु सिना थेनुन सुंजी ओ ब्लाबागादे दोइ बिसि ब्लाबागादे नामुगलार खाउ नै एने गादिदा शान्ति बिना हेरन आत्मारी सेमरी शान्ति बिना बिसि प्रभु येसु सि परमेश्वरले छन्म वचन अनि मत्तीय किताब 11 ला 28 जी 30 पद सिजि बिसम रांगनि प्रश्न नांगमला फेरि पांगला रांगनि द शान्ति बिनजा लुइरियाइन आत्मारी जब मिला सेमरी शान्ति आत्मारी शान्ति दला थे दुइरिचा एकदम लुइरिनन शान्ति दला छु तामला लागेर गए रांगनि द गोनालाई मान्छे अनि विशेष प्रजाले छु जम्मुलिङ धोपधोपरी मोबदुइरी जम्मुलिङ रोगला एकदम महामारीला चपेटा ताबदुइरी कादे मिकाले लुङसी चिबमला अनि प्रभु सिसा सुंगमला जम्मन मिकाला छु दिमागरी सेमरिन रोग लाजी कोरोना हाजी भाइरस हाजी तारा मितिला तिला तारा खैरंगला सिला बिसि मिलोङमला तारा ngai rangi उत्साह बिना तिनी प्रभु येशू सा ngamuglare फेपकाउ हाउ ngamuglare खाउ दोइ बिसि ब्लाबगादि आत्माले ब्लाबगादि हालंनिसि ताला खालंनिसि ज्याबदाला बिसि ब्लाबगादिदा येशू प्रभु सिंह वेबमल तिनी ngamuglare खाउ ngai एने गदा आत्मारी शान्ति बिना विश्राम बिना ब्लाबदोबा सालना लला बिसि प्रभु येशू सुंगला हेदाबालामा yang येशू ख्रिस्टि मुबगादि येशू ख्रिस्टि हाबागादि लाना लोंसी दोसी आदा yang जा उसारे तांसी गिसी अर्गुदा उसा बिन्दोला गिसी अर्गुदा तांगना लदोला गिसी अर्गुदा रोला दोला चुदाम ngai rangni कोना लाबान मला तिनी प्रभुले वचन जुन बांगला जन्म पिनमा आबा आमसे एगाता क्लासी निसाइनन जुनि बिनबा आबा आमसे केरे जुनि बिनबा परमेश्वर आफसिजा yang दा खैमेनन आखला हेदाबालामा तिनी rangni देगा सु सल्लाह सुझाव दोना rangniएनन जुनि बिनबा आबा ता विश्वास लसियो दान्देगन अरे जो तामाङ भाषण कोजी जम्मुलिङ ह्याङला धिमाइन निरे लागिरन चिदोमुला चुलुइएनन ह्याङला आइन चुलुइजा आत्मा दिमिन राङला आत्मा जा परमेश्वर से बोर्सी जिनमेले चुलुइजा मुडा ताला अनि चुलुइ सारे लुसाइ नाइला ख्राङसाइ नाइला तिगै आरे तर थेनंगरि मुबा चुलुइदा चलाउलाबा थे आत्मा जा राङनिसि ब्लाबा सालना लबारी थे आत्मा द दुबा सालबारी जा येशू प्रभु तयार मला राङनि फेबकासिगु येशू ख्रिस्टि सुम्मा मला प्रकाशला किताब बाइबलला अन्तिम किताब रे 3:20 रिचाइसम nga mrap ria si dok dok lala ngala sor ngala kai thesi khale si mrap thong si pinji bisam nga theden jam chila ani theden jam chi ngai boz chala bisi sungma mala tini prabhu yesu si dok dok labe mrap cha rangla dimla mrap darazla mrap ai rangla semla mrap thong ko sel mala tini jati jana tamang juyale nana nga junsukai जातिका दिसे सु सम्मान मोबिसम तिनी रंगला सेम ठंगबार तयार तसिको तिनी रंगला सेम ठंगबार तयार तजि बिसम येशू रंगले जम फेकासी येशू से रंगदा शान्ति दोनबारी तयार ताबाला अनि त्यता बालामा रंगला सेमला मरप ठंगसिको सेम नंगले प्रभु येशू त फेका बिसे रंगसे अनुरोध लसिको बिबाङला बिन्ती मोला ngai चुदैरी दोसी अर्को सल्लाह बिना ओराङ बेमा दाबेनन जुन पोखरा रे जुन याकरकी पास्टर से अनि चर्च नंगले सि प्रार्थना लाबाइलामा अर्को सि विरोध लसि आदोबा जुट्टो आरोप रे थेदा जेल खाने पुइ बमला येशूले विश्वास लाभ गरिजा मान्छबारी आधा येशूले विश्वास लाभ गर्दा रोक्सी आशा बिबा ताम रंगसी गोला दाबेनन चु तामगाइ पंगबार छेबाइन थे पास्टर केशव आचार्य बाबा मिसिनन येशूले विश्वास लामेन्दी रोग लागब आधा येशूले विश्वास लाने मान्छा आदो बिसि प्रचार लाभ आरे चु ताम गलत दिन थेदा बालामा येशू ख्रिस्ट विश्वास लाभदा रंगला आत्मा सोबारिना लुइला लागिरजा काने चदोला माने सोदोल है लुइला चु लुइ बङमा लागि लुइ सोबा लागि जा कान अनि मान कुइ चु
सुसम सोजी बिसम मी एकदम सु रोक्याम एकदम फुर्दिल दाला रोक्याम डाघमला थेदा बाइलाम रांगनी त खान्छु अनुरोध दोन्न अनि विशेष यसु कोरोना भाइरस युजा सु रोग ताजा एकदम सु छ्यामाइस्या बरामन हैन जरा चुइसा तिकुर यांगला ओल्गों चुङबा थेदसी सु फोसरी जा असर ला तपाईलामा रंगला जीवन जति कुइ मुना उति रंग रोग ते जम डाबरे हमला थेदा बाइलामा बढी भन्दा बढी एकदम ज्याब कुइ सोल्गो अनि परमेश्वरला महिमाला बारी रंग तयार लसुगु रोग थोरी डाबरिन तयार लसुगु रंगदा ngai chu sala sujab donna tini rangsi sanna si bachu batan yamsi rangnila semri thurji dal bisingai man mamula sakchin yesu christi cheken sungji jammolingli lanan tarila lagade phepkaji lanan tarikala kunjo gade phepka bachu satya hinna tara jamma se phepka gade ja ngamukla ra ngai ta atmari शान्ति पिन्न बिसी आसुमनी केदाबालामा अन्तिम रे येशू ख्रिस्ट फेपकासी येशू इचा सुंजी नामुगार हाउ ओ ब्लब बगादी दोई बिसी ब्लब बगादी चुलो मतलब संसारी धर्म कर्म लसी कादेमी कादे फानबल लागिनी है विभिन्न बारेनिसी रंगला पैसा खर्च लसी आरेब नागा भोगो पूजा लसी ब्लाफसी दुसी कप कप दबगादी दा येशू तिन हेबन मला रंगनी गजा नामुगारी फेपकाउ ngai इन द शान्ति पिन्न बिसी येशू सुंजी केदाबालामा येशू ख्रिस्ट जम्मन भन्दा लिच्छ फेपकाजी तर जम्मन भन्दा शक्तिशाली परमेश्वर दोसी फेपकाजी त्यसै रांगनी त शान्ति दोर्न रांगनी से शान्ति त किन्चुगो रांगनी त सेमरी ढुक्क दसी परमेश्वरलाई महिमा लसुगो हरेक परिवार छु वचन शेयर लसुगो बंगाल अनुरोध मला रांगनी त धन्यवाद विशेष लसी जो नेपाल सरकार से नेपाल भन्दा नेपाल जम्मन ग्लाला जो मरापका दि सरकार जम्मन भन्दा मला चुलजा अनि लकडाउन बि मला जो बन्दाला दुई नांगरला सेवा शनिबार सेवा संगति जा जमन चचरी रुक्ताबारी आहाम साइनन नांगर 2 बजे चुनन टीम दोषी रांगनेला वनसांगरी लाइफ रे परमेश्वरला सेवाला बारी गने तयार तबन मला ngai दातिन तिनी रांगने द सुजाना दोन्न रांगनी से नांगर ठीक शनिबार दिन 2 बजे लाइफ रे जुंगा विभागला अनुरोध मला नांगर नेपाली दिन तामाङ दिन चु भएकोसी तिनी यांगला विशेष लसी बिहामा मण्डली पवित्र दर्शन मण्डली न्यू विचन मण्डली ला जति जना जुजाले नानाङ कोडा कोडा सिउला थेथे ग्लारे रांगनीसे रांगनीला मोबाइल गेम से च्यागम सेला मला रांगनीसे थे वचन सानको बेगन अनुरोध मला हुन्छ सबैलाई जय मसी म नेपाली पनि छोटो सुधार्न भन्न चाहन्छु विशेष गरी भोलिको शनिबारको आराधना सेवा संगति यो प्रकारले हुनेछन् हाम्रो धेरै विश्वासीहरू भएको कारणले गर्दा बिहानै नै हामी बिहान 6 बजेदेखि नै केही मानिसहरू गएर मण्डलीमा प्रार्थना गर्छौं त्यसपछि फेरि दिउँसो हामी 3 पटक सेवा गर्छौं र त्यसपछि दिउँसो 2 बजे चाहिँ हामीले विशेष गरी यो फेसबुक पेजबाट लाइभमा तपाईहरुलाई हामी भोलिको आराधना संगति हुने यो सूचना म आज नै जारी गरेको छु सम्पूर्ण हाम्रो बिहामा मण्डली सँग जोडेका करारमा रहेका सम्पूर्ण मण्डलीका विश्वासीहरूलाई म यो सूचना दिन चाहन्छु त्यसैगरी भक्तपुर पवित्र दर्शन मण्डली परिवार अनि गाउँका न्यू भिजन मण्डली परिवार सबैलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाई जुन कोठामा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा बस्नु भएर तपाईले हाम्रो लाइभ संगति भोलि हामी सँगसँगै तपाईले आराधना गर्न सक्नुहुन्छ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले वचन सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो टिम भोलि तयारीका साथ तपाईहरुको माझमा आउने बाचा गर्दै आजको सम्पूर्ण गीत वचन कोरस गाएको सम्पूर्ण वचनले तपाईको हृदय छुएको म हामी विश्वास गर्छौं तपाईले लिनुहोस् र स्वीकार्नुहोस् सबैलाई अब यहाँबाट हामी बिदा हुन चाहन्छु सबैलाई जय मसी लसो